Greetings, Sanbonani. We are back and living. We came back to say goodbye. It's the end of the year 2025. Sibonga ukuqinwa, sithe asinganishinje nilenga yabona unyaka bomude man. Zasinetha zasawoma bathi ni colors zome zakhala zawoma bathi ke we are back sibonga ukuqinwa namhlanje we are back with a short episode engaba nabo bhuti abathathiwe kodwa ke ngithi ngifaka i-disclaimer ngiyanazi phela nina niyathanda lentini ukuthi nibuze lapha kuma comments ukuthi hey bathathiwe nawo kanjani cha bathathiwe bashadile banabakhosikazi bawo njengoba nami ngithathile yeah so ke right next to me ngiphethe Sherman Kondiso uyini manje Sherman wamabandla wonke okay mara etothi uyini awasama uphethe into yakho uyisho ukuthi ashorini umongameli okay ngiphethe umongameli akafiki asijahana ayikho esijahile okay ayikho into ejahile right okay ngiphethe uShemeni mina ngibiza uShemeni ke hayi Khotman lami leli from House of Glory ngale futhi ngihamba nomfowethu umfowethu wakamngoma Mavusana yeah mfowethu ni right bobhuti siyaphila mfowethu siyaphila 100 ngizocala kunike wena Shemeni uyichaze ukuthi ubani wakabani ungene mfowethu then bese siya kuvutho ndaba yeah sanibonana hayi njengoba bese ngichazile ngeke ngichaze okuningi yeah uShemeni nje lo wamabandla wonke okhonza ebandleni le-HOG House of Glory Ministries sure yeah mina ngovusi wakangomezulu ngikhonza the General Church of Christ ephansi kwababa wethu ubaba uNtanda and ngiyilunga lika Zion K1 okay inhlangano yes na into bengifuna ukuyazi ukuthi ihlanganiso yini kanjani ngoba iGeneral neHOG angaze ngizibone nami ngathi zisendaweni eyodwa but naku nina namba modwa so mhlambe masiya straight to yona Zion K1 mhlambe ngithole nje i-description ukuthi yini Zion K1 umsebenzi wayo yini futhi okay ukuchaza la uZion K1 ke uyinhlangano eyafonywa insizwa nje zonke ngobuningi ezasekahle home kodwa ke uZion K1 sure ufaka nje wonke umuntu oyinsizwa oseKathoras Thokoza Kahle home Fosloras yiwo kwesiveza legama elithi Zion K1 kusho ukuthi simunye eKathoras sure so ke esicelayo nje kakhulu ukuthi ke noma ngabe useThokoza noma ngabe usekahle home noma ngabe useFosloras inhlangano nje yeyinsizwa eseyiqinile eseyikhulile ukuthi ke ake sihlanganeni senzeni into eyodwa eKathoras ngoba phela eKathoras Thokoza Fosloras into eyi1 sure kodwa ke sihlukene ngokukhonza ke emabandleni manje ke akufuneki ukuthi masihlukene ngokukhonza emabandleni bese ke siyahlukana nathi ekuhlaleni kodwa sabuka nje ukuthi ke noma ngabe sihlukene ngokukhonza emabandleni kodwa asibe nayo lento yokuhlanganyela ukuthi ke njengoba sakhile la endaweni yaseKathoras kuyosiza kakhulu ukuthi ngelinye ilanga sibe nayo into yokuthi sihlangane uma omunye evelelwa ukuthile sikhona ukuthi sihlangane sichasane njengenhlangano society kaK1 cha akusiyo isociety kahle kuhlangana kweZion ukuthi ke ayihlangane iZion emabandleni kodwa asisho ukuthi sidiliza inhlangano ezikhona eziphethe amabandla lena inhlangano nje eyinsizwa eseyikhulile sure ayabonana abantwana cha siyabantwana nje yeah yithi nje sesithe ukukhula sikwazi ukungena hayi ingane ngeke ngiyamangala nje futhi wena angikuboni mina ngibuza Zion Boxburg
Siyabakala nje nawe sibuka. No bengayazi. Asikuboni ukuziyona K1. Ngiyacabanga khona nabanye bebangayazi kodwa manje sebazokwazi ukuthi if ever amalunga asamkelekile ukuthi angene yabo. Yeah. So babuko bezulu ifonywa nini ifonywa abobani iZion K1? Hey, see a group of members Yeah. from different churches. Yeah. Yeah, kusho ukuthi kwenzeka ngelinye langa kwaba khona umama oshonayo ngale eSprayed. Kwaba ukuthi nje umama wasikhulisa iningi lethu nje sikhula simazi, abanye bethu sikhulisile, abanye bethu sikhonzile naye. Yabona sabona ngendlela ebekudonselana ngakhona kude sazama ukuthi silwele ukuthi sihlanganyele ukuthi sikwazi ukuthi sisekane ekusizaneni ezimeni ezinjengalezo. Yabona ngoba umama ubenganabi isonto akhonza kulo. So we had to ukuthi silwele ukuthi sihlanganyele ukuze sinathi si-assiste kweminye imindeni. Yeah, kodwa yona akusiyona i-society. Sure. Futhi ayimelananga namabandla esikhonza kuwo. Yeah. Yeah, imele nje ukuthi sakho ubudlelwano. Okay, what's the greatest thing iZion K1 ekeyayenza? Into nje enhle mangathiwa nje umunye umuntu around Katoras uyabuza kuthiwa nje kumele makakhumbula iZion K1 ayikhumbula ngayo. According to wena yini into enhle ngifila ngathi ikhena yenza yenze empilweni mhlambe ya whoever loyo ebenim assist at that time? Ukuba nje straightforward unyaka wethu wesithathu lo sikhona besingakaze ke sihlangabezane nezingqinamba ezithize kodwa nje into yethu kahle i-based ekuthenini ke uma umunye kukhona la adinga khona uxhaso sihambe siyoma naye manje ke akukho okuthini okukhulu engaze ngikubalule ngikuveze ngithi hayi uZion K1 nakho akwenzile njengoba ngisho nje nawe emlangeni ukuthi siyamdinga kakhulu madoda kule nhlangano waZion K1 njengoba siyikhathoras ukuthi amadoda awasondele ukuze inhlangano yethu nathi ikhule indlondlobale iye phambili kuyisifiso sethu ke sikhulu kakhulu ukuthi nathi ngelinye ilanga sibalwe nezinye inhlangano ezinkulu eziwenzayo umehluko emphakathini nasezweni nje lilonke jikelele. Sure. Yes. Right, ngiyanizwa I think nila namhlanje for a purpose of which I think mhlambe kukhona enfisa ukuthi umlayezo siniconvenele wona to iSouth Africa yonke. Mhlambe nginganika one of you asho ukuthi njengoba nila namhlanje sinisiza ngani as iZion Cut nesi2 production. No, silapha mfowethu ngokuzocela usizo lokukhambisa nje kahle kakhulu umlayezo. Okay. Oqondene mayelana nomunye womfowethu odlale iqhathu usadlala namanje elikhulu uZion wonke nje jikelele. Ya umfowethu uThulani wakaNkosi. Abaningi bamazi ngoqanda uKhonze Church of Christ. Abakithi ngiyacabanga zonke iziyoni esontweni lemasonto. Kana ngizwa ke manje ke. Kana ngizwa ke manje. Yeah, ngibeka ngeSwati esontweni lamasonto. Church of Christ lamaswati. Yes. Yeah, siyazi sonke ukuthi umfowethu ubhekene nesimo esinjani ukwesiphi futhi isimo. Sure. Yeah, umfowethu uphathekile ngendlela esimanga and akumnandanga kithi sonke siyazwela nomndeni uyazwela nebandla ngiyacabanga liyazwela kulesimo akuso manje umfowethu so sisamdinga. Sure. Yeah, our purpose is to announce umthandazo esizobe sinawo esiyaye sibe nawo iminyaka yonke nge-24 siyaye sibe nomthandazo ukubonga unyaka kodwa kulokho sibone ukuthi sishintshe ukubonga unyaka bese khulekele nje ukuthi umfowethu abe ngcono. Okay. Yeah, aphile aphole abuye kuZion sizele lokho nje ukuthi simise lo umthandazo and siyadinga nokuthi mhlambe kubazalwane bonke bakhase ngendlela abangakhasa ngayo kumfowethu ngoba isimo ekungaso manje ngiyakhuphukela
uyacabanga nasemndenini sekunzima umfowethu siyazi unabantwana Sure. yeah so ingakho size nalesimemezelo sokuthi sizodinga mhlawumbe uxhaso kuzona wonke axhase ngayo yonke indlela nangemali nangendlela unabantwana ukudingeka ukuthi abanakekele umfowethu bayadinga ukuthi nabo bajabule kulesi sikhathi sika December yabona naye ukuze anakekele akwazi ukuyinakekela ukuya ku doctor ama treatment izinto ezinjengalezo mfowethu ngena babuzungu iziyoni zonke jikelele yeah awusishaya izandla ziyoni zakithi sishaya izandla sizophaphatha nje kinonke makholwa lithe izwi leBhayibheli ke ubani ogulayo kini makabiza amalungu ebandla yeah amkhulekise manje nathi ke sizocela nje kuzo zonke iyoni ukuthi kulesimo lesi umfowethu abhekene naso siyalidinga kakhulu uxhaso lwenu kuwo wonke amagumbamano omhlaba nakuwo wonke ama province ukuthi ke lenceku sisayidinga kakhulu ke mina ke ngimazi kakhulu sikhula ula emva kwethu yasilandela uza emva kwethu manje ke ngiyangathinteka kakhulu uma ebanjwa ilesimo azange ke ngibukeke emlangeni ukuthi hayi akakhonze okay azange ngibuke ukuthi hayi akakhonze eChurch mina akusiyo leyo mbuko kodwa nje ngibuke mina into uNkulunkulu ayibekile kulomfowethu ngibuke into uNkulunkulu ayibekile kulomfowethu lo mfowethu lona udlale irole enkulu kakhulu uZayoni wonke jikelele namhlanje kunabantu mlangeni abasondayo ebebakade bangasonda bayasonda namhlanje because of uqanda bayithanda iZayoni because of uqanda balandela eZayoni because of uqanda indima ayidlalile inkulu kakhulu manje ke uma ebanjwa yilesimo akuso siyasathinteka siyinhlangano kaZion K1 ukuthi sekuyoba kubi kakhulu ukuthi sithule sibe ngathi asiboni esicelayo nje kakhulu Zion zakithi siyazi ukuthi la kuZayoni wakithi akhona amadoda uNkulunkulu awabusisile ngokwencebo nangakho konke amadoda ame kahle siyacela kosomabhizinisi bakithi eZayoni siyalicela uxhaso kakhulu lo mfowethu uyalidinga usizo isimo asikho kahle isimo asikho kahle isimo nje ukubeka nje ngenabe emlangeni sisiphila nayo ke lendoda siluku siyoyibuka isimo asikho kahle siyalicela kakhulu uxhaso ukuthi lo mfowethu akasizakale ukuyalena nalena kodwa kona kuyabonakala ukuthi kukhona la kuyayeka khona kodwa nje indleko zokuthi kuphusheke ukuthi kuze kufike la ekufanele afike khona njoba ngisho ngisashaya izandla Zion zakithi ukuthi ke asiphoseni lokho okuncane esinakho uNkulunkulu nani niseza ngeindawo niza emkhulekweni anigcine naseyindleleni nilokho niphose njalo yilokho nje sikulethile la ukuthi sizocela nje ukuthi asimphoseleni lo mfowethu simxhaseni naye ngiyacabanga ukuthi uma elibona uxhaso elibuya eYonini angithi ke kwezinye inhlangano siyesibone uma omunye lapha na kulezi ezabadansayo omunye uma elimele baye bahlangane labafowethu bahlangane kube khona abamnikeza kona ukuthi naye akalulame kuleso simo manje ke sekuyoba kubi kakhulu ke siziyoni simbona omunye umfowethu esihamba naye endleleni uma ekhandleka sivele sithule nje sigoqa izandla sisamdinga kakhulu asisho ke okuningi kodwa uNkulunkulu kuphela onamandla ke ngosuku lokugcina kodwa nje ngeyi24 siyokhulekela nje ukuthi uNkulunkulu akaqhubeka sibolekele yena ukuphi umthandazo asiboleke yena yeah umthandazo uzobe usesikolweni eMpontseni sure secondary school Inhlanzi section and then isikhathi izoqala ngo11 ebusuku ukuya ekseni sure yeah sibeke kanjalo
Okay, ngifuna siva imnandi ngizobapha nje summary but from the horse's mouth abafuna ukuxhasa obviously I need to understand on behalf of ama viewers ukuthi njengoba sizonikela imali le mhlambe iyomsiza ukuthi enze njani yena ngiyenzela ukuthi nabakade bazobuza lo mbuzo babe sebaphendulekile before babuza ukuthi okay now umnikelo siyanikela and then uzonikela imali leyo bese uthola askisi iya like imsiza kanjani. Okay, yeah, la izomsiza khona mfowethu silwela ukuthi impilo ibe ngcono aphile abuye izomsiza ekuthenini akwazi uku-attend ama-treatments Sure. no Dr. Mhambayo akuso doctor nje ubiza imadlanyana engatheni ubiza asilabo doctor abalamathekile okuphila. Yes, hayi labo Dr. Mampela. hayi labo Dr. Presiding Dr. straight lo Asu Dr. Presiding. Una Dr. Presiding. No, yeah, kodwa Yeah. umfethu okusemqoka ukuthi nje umfethu akhona ngoba sitholile umfethu masiyombona ukuthi nodokotela wakhe akuyona uDr. Mapha eduze la ahlala khona use Springs Mangapazana and inani alibizayo liphakeme kakhulu. Apart from money because khona abantu abazothi ngiyafisa ukunikela kodwa mhlawumbe imali anginayo. Yes. Yini enye indlela umuntu anganikela ngayo mhlawumbe? Siyacabanga abantwana uDecember banganikela ngakho konke mfethu abakhonayo negroza okuphuma ethandweni ngoba ukunikela kuneyindlela ezihlukile abakhonayo ngemali bazokwenza izofakwa i-account abangafaka kuyo to process i-amount and then okunye abanganikela ngakho nje indaba zamagroza uyabona ukuthi nabantwana mangabe kuyakhonakala ukuthi batholelwe impahla zokuthi bajabule nabo ngoDecember njengabo wonke umntwana akumnandi ukuthi umntwana nje uyahlala ekhoneni engabi nakho ongamthokozisa. Okay. Yes. Okay, ladies and gentlemen, ngiyacabanga ukuthi nizizwele that's why bengithulile ngifuna bayikhulumele abobhuti bami lana ngiyacabanga ukuthi baniphile the summary of i-visit yabo namhlanje. So May 24 zaka December 2025 eMponteng kunomthandazo hostwa iZion K1 in collaboration with umbutho waseKatlehova. Yeah, so please do come. iBhayibheli lishilo ukuthi makukhona kilo ogulayo inkosi akabize amalungu ebandla azomkhulekela. But most important guys, we will also be doing ama live time and again requesting ukuthi izama ukuthi accumulate imali yokuthi azame ukuthi afinyelele ku whatever treatment le azabe ayenza or le ayenza because kade waqala nje. So in terms of ngicela ukuthi si rectify la in terms of i-account number i-account number beyifakiwe yakhe oqala direct. However usuggestiwe la ukuthi kube khona i-account number so that izokhona uku-accounta le makanikwa imali anikwe as a gift, not that there's something wrong with account number. The account number le eposta sekuqaleni yakhe direct. However for donations izoyibona izobe account Capitec number nine number linked below. Please guys also follow nakuma socials because we will be pushing ngama live video, trying by all means ukuthi do we have a due date 24 ekseni mhla continuously sizobe siyiphusha but for manje ngicela ukuthi mina nginiphe until 6 i24 le eyamanje le eya before umthandazo so that mabamnike ihand over ekseni kube into nje eqinile asingahlulwa amanye amasonto not ukuthi siku competition kodwa asingahlulwa nje ezinye inhlangano asingahlulwa abosithuphesha amabhinqa nibona inkomo le ntwanjwe le sekunesibaya le nkomo ezitsheli something 2 days that shows ukuthi masithandana together we can do more. Mfoko abangethe in closing what can you say bangathi awukho sivalise mnandi siyabonga uzobe ukhona nge24 sobe sikhona bhuti sikade umzila ngithi ukhonza nathi futhi umphoko bakaze bamthanda
But guys, thank you for watching and even a Christmas emnandi from us. First Productions, Cut. So next year January. But thanks a lot for indlela engicabange ngayo because bambalwa abantu abangacabanga into kanje. We hope ukuthi i-support yenu izomenza umfowethu alulama. Thank you.